Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mana kebegantan usaha bendingan udina usayan udina ma'ana nagian kutua ika dua hadis nagian kutua arba'una an-nawawiyah. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Miyakati yang ko Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Peter iyan. Miyakay sa tigin na alungan na muuntod kami dadanga nami uli na padami so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miyaka gumawar kami saka tawa mama mangorip mallah. Aging uta saka tawa mama na tanto ko maputiin diter mangorip mallah. Mita taralo aging ko to akaputi aging ko to diternian shadidu sawadi sya'ar nagutan to ko maitam ibuk mangorip Allah subhanahu wa ta'ala la yura alayhi atharus safar diun kailai ubedna raraduna kaplelek udina bapu unsa motan udina badi medai aging ko to manusia kana bon kailai aging ko to ropanian mangorip Allah wala ya'rifuhu minna ahad. Naguda mata urun siir kami asa kataubu mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Hatta tamanati Umar samiyatul sikanian inada piansu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatihi ila rukbatihi. Nah ini pantagyan nagyan ko to labiyan si ko lebu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini betadi man nagyan ko to ambala alimanian si ko bubunian mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Urian na Peter yan atigena ya Muhammad hetigen Muhammad akhbirni anil Islam panutudang arak natigeni Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter yan atigena Peter na Islam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Atigin na Islam nagyuto atigin suka seksi inga ada atuan na patut asimban inuntasu Allah subhanahu wa ta'ala nagusu Muhammad nasugu wallahu subhanahu wa ta'ala wa tuqimus salah wa tuqimas salah nagukin ko to akitin dengan ko sambayang wa tu'tiyaz zakah nagukibagan ka ko zakat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala wa tasuma Ramadan nagukapamo sa inga sa iko Ramadan wa tahujjal bait naguyan ko to kalawi anga kapne haji ka sa baitillah il haram in istata'ta ilayhi sabila amay ko sana tugugang agyan ko to lalanon mangorip mallah maana kisampay nga sa agyan ko to baitillah maana sa Makkah din sa Kaaba sa kaplawi anga sa kapne haji mangorip mallah subhanahu wa ta'ala. Urian yan naqal Peter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Peter agyan ko to mama ami ako mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mayingisa atigina sadaqta benar ka atigin mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Na Peter Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Na tigo Umar ini kama masami atigin sa kanyan pungingisis kanyan atigin Urian yan na pembenar niya nagyang ko to
ipegi siyan maurib Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dia diteruna benarkah? Mana lagi du katawan na gyang utay ipegi siyan maurib Allah subhanahu wa ta'ala. Urian yan na pitiru yaman. Fa akhbirni anil iman. Nah, paano tungulang arak na tigyan anto na ipitiru na paratiya iman. Nah, pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na iman na antu'mina billah. So kaparati ang atiyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi na gusto mga malaikat yan wa kutubihi na gusto mga kitab ay initurun yan wa rusulihi na gusto mga sugo yan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir na gusto kaparati ang si ko alungan namuri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri na kaparati ang qadar kaparati ang atiyan si ko qadar mapya anta akamarata mahorib Allah. Kaya ni betul na tigyan na iman. So kaparati ang kasi ko Allah, nagusi ko mga malaikat yan, nagusi ko mga kitab ay niturun yan, nagusi ko mga sugo yan, nagusi alungan na mahori, no kaparati ang qadar, mapya anta akamarata mahorib Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, uriyan yan, napitirop managyan ko tamama, sadaqta, benar ka atigyan, mahorib Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan, napitirop agyan ko tamama, fa akhbirni 'anil ihsan. Na paano tulang arak na tigyan ni petiru na ihsan. Mamurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na petiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya petiru na tigyan na ihsan na anta abudallah ka'annaka tarah. Tigyan na ihsan na suat tigyan so kasimba ang tigyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi dikaskan yan o pigilain mamurip Allah. Fa illam takun tarahu nakatigin mo di ka kibali yung mga kanyang kailay maana lagi du di ngoto ko gamang Allah fa illam takun tarahu fa innahu yarak tangga ang atigyan ang mata na sa Allah subhanahu wa ta'ala pagilin kanya maana atigyan ihsan na so kasimba nga si Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi dikas kanya no pagilin fa illam takun tarahu apya dingas kanya mampilay ang tangga ang atigyan na sa Allah subhanahu wa ta'ala na pigiling kanya sa kanyang kutuwa kapsimba ang kawan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala niya manapitir yan akal fa akhbirni anis sa'ah. Nah, paano tulang arak manatiyan so bangkit? Pitir lagi ng sa kata mama si Rasulullah tiyan na paano tulang arak manatiyan so bangkit mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tunay pitir Rasulullah mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tigyan su pergi se anun na ba mas lebih amata urun adigyan waktu di bangisa Tigu Rasulullah kenapa tigyan su pergi se anun na ba lebih amata urun adigyan waktu tigyan na di bangisa yang mana ni na sekati ni lebih tigyan na mata usan mahurib Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ni Peter bagian waktu mama mahurib Allah tigyan na fa akhbirni an amaratiha. Nah, paano tulang arak na tiyan so mga tuos o bangkit mahurip Allah. Napitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من الساعر قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Nah, panutulang anak natin yung utama so mga tanda o di na to sa yung kuto banggit. Nanto ni Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tigin na to siyan na so tigin so kang babata tigin o ama maana bubay. O di na bisya mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bubay mahorip Allah. Saya yang buat ayan nagyang kutuwa rabbataha gyang kutuwa busian mahorip Allah. Ay mana namin buat gyang kutuwa bubay mahorip Allah. Saya yang buat ayan na ay ini buat na miya bali ya mapuro yan. Uli na diyon di mamaguripan mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na diyon di tela suwi mahorip Allah. Mana aswata miya bali ya dinya ditela suguin so ina yan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala dinya ni panguripan so ina yan mahurip Allah.
nabuhat tigian na to siyan pan to sa tigian nagbangit wa antara al-hufata aswat tigian so kailan ka sa gyan ko to mga tawa ki titiniil ha al-urat ki kalalakas maana ki da mga deterniran ha mawarip Allah al-ala ang mga pobre ri'a asya siran na disiran di manay ko sa mga kambing mawarip Allah yatatawaluna fil bunyan disiran di magurarudad kuya antai mapuro kirani walay udinimyang belay mawarip Allah subhanahu wa ta'ala orian yan natin Umar thumma talak orian yan lumyalakos kanyan luminyos kanyan falabithna maliya na tumyar kami atigay sa dapang ati tumatar kami atigay sa dapang ati na Peter wa atigay no Rasulullah orian yan na Peter wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar atigay na Umar atadri man is-sa'il katawan ka atigay na gyang utwa di may ngisi atiku Umar tiga ka na atigay Umar Allahu wa Rasuluhu a'lam so atigyan so Allah nagusukan yan so gususuyan lubiru na matao na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata anaskan yan so Jibril atakum ya ka Umar kanu sa yu'allimukum dinakum sa ipindunyarkan watigyan so agama niyo mangorek wallahu subhanahu wa ta'ala gina ni maana gyang na hadith ay kadua sa gyang kutwa mga hadith arba'una an-nawawiyya mangorek wallahu subhanahu wa ta'ala itanulog na kabigan sa bendingan sa mga pedasibot nun sabab sa gyang kutwa kapagpakalaya at gyang kutwa itanulog kang buat sa mga video na igiratan tuwa miya katas na marga na gyang kutwa kipag-upload nun sa social media na Facebook mangorek wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang kutwa igirakuan na kalau bayag yang kutuwa signal o di na nganin sana mga sabab yan mangorek wallahu subhanahu wa ta'ala sa askan ulit ni maloron di pamimigiran sa pagkuha sa mga dawaan na kutuma mangorek wallahu subhanahu wa ta'ala